Kardom nili sami moromi phangchupi pini hillstam karbianglong thanjibang non bertang tonpen arjupon sinang. कोरोना केसों के बाद पिकाजोक आसाम आलों के दो आसाम हायर सेकेंडरी काउंसिल आतुमपेन के पांगडक एचएस फर्स्ट ईयर सतलांग पोस्टपोन डेट सी प्रमोट पोन डेट लो मते एचएस सेकेंड ईयर आंगदेन अन पाले लापलो बोकोलिया पुलिस स्टेशन के पार्लो थेकारा जानालों पुलिस आतुमपेन पातुमी भमकुरुआरनी केतार ले बहुत बांग के थम आसिकारी आतुम काचिंगनां हिनी AK-47 साइफल हिनी मैगजीन 3O আহিले मुपेन काचिंगनां आतुमामेन वेल्सन तेरन आर्टा ट्रकेब्राप्ली आरु रेंगमा आर्टा इंकोयरा सिरकेट देरेंगसा रेंगमा आर्टा ट्रकेब्रा ट्रकपुसी पांगथेक पनपेन बोकोलिया पुलिस आतुमपेन काचिनी Lakhap Horongham constituency Arlo, Chengbiri Lindok Rong Piarong along, Tomonar Wicket Heper Pigajok, Kedoa Hem Humpli, Nahok Dunlo, Lapen, Men Tomon Ket Hepigajok, Hema Hormuanta, Penang an Nahok Dunlo, Ninduk Alam, Kiduk de Adaratum, Non Tonsikot Penle, Koan Si, Hema Sarnum, Chinam Tekbo, Lapen, Jenta Kaihuita, Konat Penlo, An Eoma Pananta, Chongdat Chotsi. Kiduk kelak adaratum ke konat pensi long tek popusi non kedo boma sarkar ake the kidingat tumaphan towar cholang dinglo pusi chuningri dongkamukam pen Robinson Rongpi Hillstime Karbianglong
Tang te pini berta puansi kangton iglo do me thak me kurwang thu.